Radnja filma prati nasilnika Danijela, kojeg su njegova zlodjela prema vršnjacima sustigla i za koja mu se sudi. Što ćemo mi sad? Bože, sačuvaj. Što se tiče priče i same poruke koju ova naš film šalje, to vršnjačko nasilje, nasilje u školi koje je nažalost jako prisutno, pogotovo u poslednje vrijeme. Nadamo se da će neko shvatiti da je to pogrešno i da će, ako se bavi time, prestati, a da će neko zatražiti pomoć ili slično ako je žrtva nasilja. Tema za ovu filmsku priču dijelom se oslanja na prošlogodišnji projekat filmske sekcije Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole o vršnjačkom nasilju. Profesorice Mirjana Savićević i Ivana Kecejević prepoznale su potencijal i značaj priče. Naš film, Ispovijest jednog nasilnika, okuplja 8 učenika, jer u vrijeme kada se moraju poštovati NKT mjere nemamo baš nekih prevelikih uslova da okupljamo veliki broj učesnika. Traje otprilike oko 8 minuta, inače da naglasim da film treba na ovom festivalu da ima do 10 minuta. Zadovoljni smo kako je sve to izgledalo. Ovo je jedna lijepa priča, jedno lijepo druženje, a nadamo se, ono što je najbitnije, da smo poslali jednu značajnu poruku u vezi vršnjačkog nasilja, jer i prošlogodišnji film se oslanjao na istu temu, jer nažalost to je aktuelna tema koja treba da se prati i da se prosto rešava nešto, da se radi na njenom ukidanju, da kažem, da se smanji broj tih, po znacima navoda, nasilnika. Tebe smo čekali. Greška, oprostite, greška. Ti je, druže, pušti me da izađem, da ja se bavim. Nema greške. Uradio si neke grozne stvari za koje ćeš sada da odgovaraš. Sjedi tu. Profesorica Savićević ističe da je ostao žal što krajem prošle školske godine zbog pandemije koronavirusa nisu uspjeli da snime prvobitno planirani scenario. Tada je filmsku sekciju pohađalo čak 50 učenika. Ta priprema je trebala da ima kao krunu rada jedan dugometražni film čija je tema vršnjačko nasilje. Međutim, nažalost, prošle godine ova pošast, znači pandemija koronavirusa, prekinula je taman kad smo trebali da krenemo sa snimanjem. Pošto je taj projekat ostao na čekanju dok se ne stvore bolji uslovi, ove godine u saradnji sa grupom učenika osmislili smo jedan kratkometražni film i učestvovali smo na 3. Beogradskom Ogledalovom srednjoškolskom filmskom festivalu. To je festival koji okuplja učesnike srednjih škola, filmskih sekcija iz Srbije i zemalja regiona. Pusti me! Pusti me! Pusti me! Šta je bilo, sine? Smiri se, polako. Ništa, majko. Ništa nije bilo, ništa. Neću više nikog da maltretiram. Kunem ti se, neću. Za Mariju Vuksanović, osim ove inspirativne priče, i gluma predstavlja važan segment u njegovanju ličnosti i ličnog razvoja. Pa što se tiče glume, bavim se već dugo pozorišnim predstavama. Film je nešto novo za mene, ali kao i pozorište dopušta nam da iskažemo svoju kreativnost, da se bavimo onim što nam prija. Glumom pokušavam da spoznam sebe što bolje, da upoznam neke nove osobine i slično što želim da prihvatim, nešto što želim da izbjegnem. Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola iz Bara prepoznatljiva je po dramskoj sekciji i nizu zapaženih i nagrađivanih pozorišnih predstava. Iz ove sekcije prije 2 godine nastala je i filmska. Sve aktivnosti članovi u ovoj godini sprovode online. Nedavno su na sastanku dogovorili i ponovno pokretanje veoma slušane radio emisije Iz našeg ugla, koju realizuju u saradnji sa Radio Barom.